Yada se yamwa kwa baby Adom TV bedroom jumedie no eso yada mwase papa pa umre no wadaje ene eye 30th May Erade Adom ene so ye last day of the week nti se nyame yadom ne yebehia se bedroom biemu dia ne yesibosome fufromu nti last Friday of the month 30th May eye Friday we unhu biemu ti nyankopon ye yadom a wohwe ma ho fade ya e gira mu den ya mo ache ya mo akwaba bidin afia amankwa tamakro mu fancha yenso kase no antumi ama ya de bonkrata no ene online de no eto so mene Jordan JP Bismarck akwasi insia boaten ene gina ha anopai be me na anopai me nchia we da bibia boko nya meti ase ya wani je papa na ya na me so because eno ene makoma mu mpaye se obia humia na ninye onsere akwaba nso meje oso ai meni je pa nyame adom so de yakode abaidie bibia ye kama nti kwa so de duako adehye papa bia no pai mechia mo nyame hira mo papa pa be na 1 week na nyame che kama ewie nyame to nso nso gu so kama nti je se bibia ye nyame yadom aye no nso du ho no a se da mo de odo bebo odomu no na ya ye ne sa nti abusuan mi gyan won na mu de aseda no amamo se 1 week no kama na de oye deko no nso oya de pa o fe tent no modern ebi de munye den so boden den ba we hu se modern set mo ya de yeda mo se pa de do so no de da bonkrata no de abenne ene online de ne de bremo radio for so 97.1 ya chiamo ya mamo akwaba yeda mo se pa se fidie no edaha ene yentena wiki mu nyina ye di nkomo afa anurism ho ene enro nso so enro akocheki obipi no enro am cheki ya sure o se mi mankasa me ye weekly BP check up nti every 2 days bia we check it. The fortunate for me say the other 2 days every day bia no isi enra te ma metimi check wo esoro okay you are one ye ni che no na me doubt it but so ye dia nyame hira so wa anya nso a nyame hira nti no ma me fa oye yes simple oye let's will be somebody much okay insha no agini too ti sa wo ye ya unim hu nso so wa anya nso no agi hu sha you kai I for say nyame admo a next week from Saturday to Monday and that asbro say bo so toss me no dot ye no ya de hye so pa eti memne dan ne kwese da sana penfo aka to no eye timemfo na na mayimfo ene be kwa kwhwe da asbro ne achi dem eda juada eye otumfo setutu na na mayimfo ye wo Asanteman Council His Excellency John Dramani Mahama former president and former vice president other government officials and na mayimfo fra mama hodo so eba ene juada no monko na betimi awura edan ni mu tie bestem kromafo ne timemfo enka juada de no homie nko na akopam ye kopiepia manfo na wakasa na me ko na kopia hwe eti ye wokwanya se behwe no from ememneda to ne kwasiada ni eja juada de ama opemso ememende ye the min na otwea next week okay ni eja ejuada no e de ama nanom ne empenifo adua ya twa ensade afrom te se ne empenifo so aka no ye makrom se ne krom ayedi no koso nye din sa kopem se ye be si da asebre na asumdwe etimi abafia ti for online so ya kwa adomonline.com na ye nyina ye nim chairman Wontumi ne ho nsam no na deputy AG ne nsam a odi abetu dwa adomonline.com ne say ye nhwehwemu afa chairman Wontumi ho ewo money laundering na fei fraud eno ho nsam o hwa adomonline.com ani mo ha ne dia eye chairman Wontumi no nti no say ye komu biemu nso Menchia South mrahwe bedwani so ena wono kasai se enne ye Wontumi o na yenim de bedru no so nti yenye hweye eno so ho asam eno so yehunu ne yekoso wo yoko wormo atsa ye ho wonsam foforo mu kra de free chairman Wontumi nsam no emu a abrantie ana owura Fred Kwatin
I don't say my contract began in 2016. Inti ano so ehu asam no inti fast Washington Ghana na musini ana yatsa ye na wo ho ensensem no abrantia ya boni din wo mu dwurumudie bi no ho ade no waba bonten ya wono so waba be kasantie no so ehu asem eni audio no so ewo adomonline.com tie no so wokọ ho no ma benya bi so akenkan ensem bebre na abadomonline.com anopay egu yefa the Ghanaian Times abokata enso entwaso na Professor Amuna na eka se wose efiede nnuane bi free ma no ne ba mu a yen lebo especially fruits abekọ na bi ewo ye malls ne bi eti won say o parking fe ba lebo bi eni na wahunu awridi ene ema ewo mu ene o de to FDA mpanifo nim say o won title food labeling laws sena bi obi bi o de aduane o to aduane especially ye malls no yen lebo na wo fa wahunu ade kro ya wo to na ya wudi de wudi de wudi ko mu especially expiry date no kwasi mafo 05 yeah then a drink cute bi a hye na yi mamba na wo hwa ni akono nam say kwasi na we de a but menyini said wa keka bo ma achele ne ade no wo hwa ne packaging na no ko label bi a mo ho no na ye na ade no na ade menyini enti ebia ni wo behu asem ayi mango ase pineapple ka ho ne ade but label bi eni Vice President so na eka so government committed to removing barriers to girls' education. See ade bi e you see akwan ama mayo ntimi enko school no. Aban ehwe no watimi yi nyina e de afri ho you know menstrual hygiene you know and Dr. Kojo Asante so say Ghanaians demand stronger action against corruption. It is CDD for so na eka ne say secretary pro ne kan dream de ne ehia hye papa ebetimi aboa ama yetimi edisu enkodem Ghanaian time we de me femu obi aka say o se lawyer Chumberima omaka say see me hwe na me say se me nua no so ba wo height here different from me nua no na ye free mampon o say o free mampon the bon free mampon o free the other side ko fi ase o free the other side me father side. And our papa free. Me papa free. Ejra. Oh. Asante ayi. Okay. The Ghanaian publisher Ensunye minority charges on Ablakwa over embassy closure. ATM by embassy in Kwaye. Same on it. Ibrahim Mahama slaps Bright Simmons with 10 million Ghana cedis suit. Eti ora Ibrahim Mahama so they can say Bright Simmons can say be the win anymore. Eti court ntwene Monica 10 million Ghana cedis kanisika 100 billion and on the 23 some Afenyo market slams Wontumi's bail conditions as a 50 million Ghana cedis bail na dia to Wontumi say anod 500 billion o say anod Dr. Nick Danso sweeps triple awards at CEO summit enti Penipa no and that Ghana link ejmeko ano Dr. Nick Danso efoni wa say wanya basobode be sempresa abom ewo CEO summit ya na say e course the Ghanaian publisher actually we bad there adop the new trust attempt to remove Chief Justice premeditated Kojo upon commander na can say him of what say aye bi na hye dwane o say see a pam Chief Justice afri na banya so no na NDC fafa ho adwen dada nye se boni bi a waye etromotunu afri adede so Media Foundation for West Africa so hemde de amansa twefo can be fast so active illegal financial flows. Say I'm for your money laundering at the adeno. You bet me at Tias and a home sember, you bet me at train, now you're training him. Stop politicization of NALAC. Vice chairman of NALAC urges politicians. It's a penny power no, and I don't like a quad can say so. Say, I'm your phone as the beer, the amano sem era. NALAC Jumedi, Emna, and Fanfasudipia, Emre or more. The Inquisitor. NPP flag bearership race. Brian is confused. See Dr. Brian Champo, what be your come say, Omri am for new common, no sampa, so Gina so prima penedio, NPP and the worker man's why confused. So I confused. Open man soon like saying, or say, oh, won't me dear, or some the nickel. Okay. Some the two. Open man, and I can say. And Africa must own its gas future. NPA boss
lawyer Edijita Maklo. Okay. And so na kasai se o se ebibman kasa so yenya ya gas pa ya kasa betimi de ho atoso prekope na de bia nko ese nkrofo ya na boy. The new publisher and amede ewie Atufo is returning officer for AFDB presidential elections won by Dr. CD Ta. Eti nasia AFD for elections omko yen. Dr. Atufo Ghana Finance Minister me returning officer. Oh, okay. So hwe ma abato no enko so wie so no Dr. CD ene yipa no se penipo da Africa Development Bank and so anom. Abujina po US embassy closure and embarrassment to Ghana. So as Ghana embassy na tum de yenim guase pa edema omen. NIP adwumawura program partners financial institutions enti Erica J. And the penny phone so okon NIP so adwumawura na omba no. Omne eye adwumekwa odruas kasem omdi mutintime ye ene e ka bom se na be ye a Ghana this year eye entrepreneurship no. On sabetimi aka moa bi efese kasem no matimi aboa ama odwumadie etimi akọ enkan. And the new publisher the Bokata ede aba ene anopai. Enti said the Bonkata na se no ene Adom online de no na ye de abramu ene efia da nye de wobekwa amane mu ana wo hawo mu ti ye wie de Bonkata no Adom online no wadawroma ye kọ na akudie mu nsem aba ene ohu afade ye a JP be hye de ne kyena fi se kyena Nyankopon ye Adom a ye nyina ye gina mu dendendendenden Ti Havana Ti Havana tema community 9 gina ye na so ansa na nwumre na match ne beba so anopa na by 80 de na agudi ya memre da anopa na akwana na otwi be free wa na aba ye wi na agudi mu nsem no atoa so na ada games yeah bonti oware wom ludu wom side by side and so ewom netball bia but na Ti Havana so was the game kwasa tete so yes sa nti enu no waduane no drinks no awo be ha Ti Havana ho no na wo du hu sika beba na kwasi wo mu kwekura no waba kura no ye besa achade wo do ho hye games nu bi na de o we na wo di bi na de kofi na nya lord fair so to mboka no momra ayo ochina sam ne ye kan yo we nya ni ochina me de ye ochina me de ye ochina me de ye tema Ti Havana besrobra ho de ayi banon ayi noise making ni ho o ma wi o mo de no ti ye bogum sa gina wo na so na ne o tape se ma nkwasi sia wo boboda ya me ya Adom ochina ye mra because multimedia ha na nkasa no radio ni TV mema ni gina mu engineering ni na so ho aha nti mo mra me hwe kwasi hu se me say we are okay of we are okay omo minom call Unity Preparatory School na ba ko free Unity na wo kan ho Unity Preparatory School se na mbona ma Unity time na ne se afie so na make o kasa akwasi so obo se na be depelo mi gina mo be bo ntimi mo second no and we what dia to so me mo second oh se ne de ya so ne ko be obetimi abo second na ntimi dia yenyu free o yen Farazak mo mejejire mo ti sa no ne ehu se die ba ya kwa mo ti ye ko aneurysm esrew wiki mu health tips eno an ya ka ho se 5 minutes ye nche medofo ye ti bi mame ye wie pe ahosepe beba nkomo ba ko mienu bi asemidi kanso ye beto aso se no ahunu na me ya Adom en so ye to aso tie ni ye na fi pensem mu ato aso ama ye da se so be ye ne sa ye kwaba